ngatho cia mwana ni undu wa gwitikira guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ na ota mutugo muthenya wa gatano Gicimo Joseph okaga haha agatutariria maria mothe makorwo makihanika muthenya uyu na ni ngoka ngakorwo gucokia maitho na thutha ngakuririkania mamwe ma maria makoretwo makihanika thiini wa kiumia giki na umuthi ndenda tukorwo tukianjia thabari turakorirwo tukiona yanjia ya mundu gwitwo Ndindi ndiramenya niki machine yakwa muthireka no ndona ni yagira mutongoria kuma kuria Murang'a etagwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni arakorirwo akiruguria kiama kiretwo People's Party kana kiama kiadu na Mheshimiwa Ndindi akiruguria kiama giki arakorirwo agitariria arauga atiriri undu wa mbere arenda kuruguria kiama giki kieru tondu ni arenda gwikira mung'ethaniro hinya oho arakorirwo akiuga ati arora ni arona kwina mathina me bururi-ini uyu na araigwa ta ena hoti kana githomo na ugi wa guteithiriria gutindika maundu maya mwena uria wagirire oho Mheshimiwa Ndindi ni arakorirwo akiuga tondu ni kurari na ciuria tondu ni akirite gwa kahinda arakorirwo akiumira na kuga ati we ta Mheshimiwa Ndindi gutire hindi angitikira kunyitanira na thirikari ya President William Ruto na arauga we emwena wa mung'ethaniro na we no wa aria marauga one term oho Ndindi ni arakorirwo akiuga ati ni arorete na kona thina ona dukoragwo utongoria uria uracagurwo thina dukoragwo ciiraniro iria irerwo thina ukoragwo andu maingira wabici-ini kaingi ni magaga gukorwo makihingia uria makorirwo makira muingire ke tuigwe mĩario ya Ndindi ikonainie na kiama giki giake kieru. My heart has been burdened and have been burdened for many months because I have been thinking and praying that in whatever direction I take, politically speaking, that the people of Kenya must be the great consideration that I have. Nie maundu maria ngukorwo ngirwa namo ni meri na mutiko njigwa ngeikaniria ciuga na mundu ungi. Wa mbere ni kuongerera thibindi ya mundu uyu kuinuka Sugoi. Wa keri maundu maria Ngai atutaithitie tukahikia guku kiharu tunyitane na atongoria aria angi thiini wa bururi wa Kenya meciria maria ndinamo ndimaigirire metha iguru. Haya mĩario ya Ndindi irauga we arenda gutigirira thibindi iria mundu ugwitwo President William Ruto arathie nayo Sugoi ni ambatirite no kwina aria maramurora makauga aca mwanake uyu ni gutubanga aratubanga mundu uyu ni ng'ondu iretwa ng'ondu no ni mbwe ina ngothi ya ng'ondu makauga ati thiini wa gitaru giki gia gatagati kiama kiagirirwo ni gukorwo gikiama kimwe makauga kiama giki kiagirirwo ni gukorwo gikiama kia DCP kiria marekira nguo cia green kiria kiratongorio ni mutongoria ugwitwo Rigathi wa Gachagua makauga ati no nginya aikari a gitaru giki gia gatagati metikire gukorwo mari bathi-ini imwe nigetha makorwo na hinya wa gukorwo magithie haria mbere makorwo makiruta presidential candidate kana mu uri ugakorwo kihuranira gituro gia president na kungigatuika ati ndagakorwo aumite thiini wa gitaru giki ni magakorwo na hinya wa gukorwo magikara metha-ini na kuga uria marenda na oho ni magakorwo na ambunge aingi bunge-ini undu mangihota gutereba kana gutwarithia ndereti cia bururi na nginya guthondeka mawatho maria marauga mangiteithia muikari wa gitaru giki. Reke tuigwe mĩario ikonainie na atongoria aya aria marauga kiama kia Ndindi ni kahurumbaru kanini na Ndindi ni kandi arahithira Kenya. Chama yetu ya DCP na tunataka kusema hapa Nyeri County na hii mlima yote tumekubaliana kwa kauli moja ya kwamba mlima ni moja, ya kwamba chama ni moja na kiongozi ni mmoja. Kwetu Nyandarua tumechagua mbunge wa chama ya DCP. Hapa Mathira chama yenu ni gani? Haya ni ndiwe we mwiroreri uretikia ugwitikia andu a DCP kana ugwitikia Ndindi Nyoro no turio hau-ini ha uteti muthuri uyu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta mugathe na mutongoria wa bururi wa kana ni ekurete handu haceke tondu Uhuru arahurwo mwena uyu noyu mwena wa Homa Bay ni kurari na ngahiha na kuratuika ati ngahiha icio umwe wa aria macibangite witikie kana urege atongoria amwe marauga ni Uhuru Muigai wa Kenyatta oho ni akoretwo akiorotwo akerwo ati niwe urahe mung'ethaniro mbeca
Kenyatta na gwagituika ati ni wiru araiguira president wa kahinda gaka William Ruto na oho makauga ati gutiri undu mwega arenda gwikira bururi na ari na itena riake ria gwathana na ni arikirie koguo agirire ni gukorwo akiinuka no kwi angi marauga aca Uhuru atiganwo nake ni muthuri mukindiriku na ni muthuri wina iteo ciake na agirire kuheo gitio kiu na oho Uhuru gutuika ari president tukuga timu Kenya ena watho ena thiini wa watho kana ena kihoto gia gukorwo akiruta mwerekera wa kiuteti kunyita mbaru uria arenda tondu to Kenya tu gukoragwo gugithio guo reke tugue miario imwe iria koretwe kierekerio muthuri ugwitwo Uhuru wa Kenyatta kocha koregisani wachiwo command kawari oreko duka katundo dalawa ingata ngata mawacho ni one time ukal kode. On 14th August 2026 at night Kenya shillings 100 million was delivered to Governor Orengo's home in Ugenya, Siaya from President Uhuru Kenyatta, and this money was delivered in 2 suitcases. This Morara, by the way, is a bodyguard of Rigathi Gachagua. He was in Homa Bay. Commanded the hired dreaded thugs and hardcore criminals as they emitted violence on Homa Bay people. Haya ni ndio no watwarite nyanake kuria mwena wa Homa Bay no Mheshimiwa Kaluma arauga mundu umwe wa aria matumire kugia na therekera icio no Uhuru Muigai wa Kenyatta ni horo cio ndiraumenya wega no tugithie na mbere kana tugiuka gutiriha bururi uyu ni ucenjetie no gatuika bururi wa nyanake ni turakorwo tukiona tharikira nyingi cia micemaini ya kiuteti kundu gutiganite na nginya gukinyite handu andu makanjia kuona ta thirikari iremetwo ni gukorwo ikinyita andu aya kana ikihoreria andu aya oho munene wa borithi nginya ni gukinyite handu kanitha na andu angi makauga ngikorwo nduraho tawira mundu gwitwo Kanjare tigana naguo na gukiri aria marauga ati uhoro uyu urahoteka tondu thirikari ni arawitikiria uririkane mundu uri ukoragwo na hinya muno makiria wa uhoro wa ugitiri ni president minister wa ugitiri na oho mutongoria kana munene wa borithi niwe Douglas Kanja na koguo andu aya no mangihota kuhoreria no ru marauga aca onawe ta muikari wa Kenya wina itemi wago ni gukorwo ukinyita gutigirira ati nyanake ici itirathana ni tukoretwo tukiona mishemanio ya Gachagua igitharikirwo kuria Naikuru na niturakorirwo tukiona mishemanio ya Linda Mwananchi onayo igitharikirwo kuria mwena wa Homa Bay reke tuigue mierio imwe iria koretwo igikuruhania na uhoro uyu. Personally, I saw a police officer throwing a stone at us. Nimeona polisi nikasema oh God, I'm safe. I was surprised. Polisi kutuona tear gas ya pink na kutuchapa marisasi. Niliona bullet for maisha yangu ya kwanza inalia kama star. This was not an isolated incident. It was a well-orchestrated scheme sanctioned from the very top echelons of the state. The police were not interested in stopping the real criminals. They only wanted to make sure that we were able to defend ourselves. They must tell us who in the security system was tracking us electronically and telling the goons where we were and how we were moving. They must, because we know they were doing it. You can kill people using goons and thugs, but you can never kill the spirit of a nation that has decided to bring changes in this country. Tutanaigua uria Wanjiku Mwihaki akoretwo anyitithanitie wa ateti marakorirwo makiuga kiumia giki mwanagi ucio auga ati we nionire muthigari agiikia ihiga koguo arauga nyanake ici iratukana na borithi gutabania ciiko ici reke tuigue mamwe maria ateti makoretwo makiaria thini wa kiumia giki. Wakati watu ya Olkalau wanapewa vitu mzuri, kila mtu anatoka na transformer, kila mtu anatoka na mtungi ya gas. Nyinyi mnakula vumbi tu kama sisi kule Western. Hajawapatia syllabus. Sasa ametuma tu hawa na sasa ndio unaona wanahangaika hapa. Tafuta mtu ya rika yako mwenye anazana wewe. Wale jamaa wako na sponsor. Uhuru Kenyatta is not sponsoring us. We don't need any sponsorship. Na tutawanyorosha. Sponsor mwenyewe alishindwa kufanya ile mimi nimefanya. Ulikuwa wapi wakati Uhuru alishindwa kazi? Sababu unasema Uhuru hakufaulu. Na kama uliona hii ni serikali ambayo haifaulu kuleta kitu, mbona ulikaa miaka 10, mbona hukutoka?
acio marauga matirabatara muteithia no tukirora thimo ya kiumia giki irauga ati kamuingi koyaga ndire ona gugituikaga kwina ciama nyingi kwina andu aingi maroka guku na gutiramenyeka kana ni kunyitigana kana ni gutigana uririkane ati Gikuyu augire kamuingi koyaga ndire andu manginyitana gutire undu matangihota gwika ni tukumuritie woni wanu ukonainie na uhoro wa kiama giki kia ndindi na ni guthoma ndumiriri ithatu inya cia aria matucokeirie Jaribeba Wanyeri agatwira ati ti wega andu gukorwo makiuga ciama ingi iria irarugama guku mwena wa kirima itare cia DCP ni moles kana ni hurubaro nini na akauga ati hena bata o mundu aheo wiyathi wa kurugama haria arauga ungi uretwo Titus Derito akauga ati Ndindi Nyoro ni mundu mwega na ni mwega gukira nginya mutongoria wa kiama kia DCP no nake Beatrice Kanye akauga ati Ndindi Nyoro ni one term bonoko kogwo akauga ati ni UDA kanini na mundu wa muthia haha uretwo Eliud Maru akauga ati twagurwo ni gwita Ndindi na tumurie niki giatumire anyite baru dereti yake gena kana ya finance bill na niki atakoragwo akinyita itemine matuine mamwe mabata bunge no njire Derito na ngiate Ndindi Nyoro ni agakorwo guku na murioki wa mucoki muthenya wa kiumia ciuria icio na ingi ni agakorwo agicokia ithue tugakwendithĩria utuko mwega na tugakuririkania ati tugaga mundu wa bata mundu wa goro mundu muthaka akoragwo ahuana tawe ni njitagwo Martin Munene mutauri na njira ciiko ni Stanley Kenya Njui ya utuko mwega.